Kajing pentre ya kasurok na nong stone cha nong sopian ka bajangai kumbah nyau kilometer kamsyam la penhun setia ye ki paiba. Kumta hadin bagi paiba ki laud lanam ki soda jung ki nyau teli ki snong bakenthum ya ka pendeng lawar maurok por sosat sile yau kheng dom ko sam por sosat nong ritong ban nong sopian. Kilahir menjurip ia ketika surong batlap bana ke jaka basdang kahe Henry kat banang jengai kanang rit. Nalor kata ia karong la syusiang na jerong klem da klong ia karong gabarim. Ketika jingle ke lapen long ia ki soda shnong bakin hiar bentau ia ketika surong. Tu mentangin ia pek bat sengap ia ke ei ke bagi tegi sodar ki don ban ong. Sodar la ko ka mor posat tengah su ong bakas ki kor halor ki deban simtia halor kan ka kam kanang ba kan wanra e ke jing setanat ki nom sutang sutau ki bala ut la nam nusrok marangi bagar kom treiro ka sulong baik tang basu siang rong baik na jerong klem da kho e to ko parim ta ka kam long ka bas khem kalong hi kumba thit sapti thamai sa phong lang par ka jain rim ta kam long ka sutanat te tang kum ta hingi ai por ko nok no hapo lain sa sngi pin ai no ka jing sa kanang ba ki nom sutang kin yo e jing san akai ba ya dai kan ka surat ku rejip nong sopian hebere bena surok nagaling jonga kumugoy ururang ba sinang paulem kumne namar kat kumbang yo I hakapor ba mi kubor ba MLA bron brom jingi nong stone consensi jabat puna ba ka National Highway Authority kalong ba kala dep sanction yang na surok prakrur tam tena namar kata nagaling jungi bat hakaju por wong ba kadek intermediate lane kabalong 1.5 namar kata habang ipej pada lagi besar pada yang kena kesurok kemalong mentah kemud bah ya ke kemalong mensua kalong bej kumtuhi kajing he bardon ke jakalai kamret dan namar kata ngikuak kan banong ban kentu nagaling jungi kinyo senong ada kajing ya setuju murlang ban pan disai kemalong serdar mene nagaling ke UII jongka pludi ne nagaling jongka government bahkan ai jemetsai kenang bang ngipej bangin melengok Lamar bangi ki pejba anu senong hiya ke ei ke ba kila kular pling jungi ap milenti. Bada bangi la ap milenti menta kalong yu I penban ba ka kalong kumbalong mentua mun pen pau ni sodio. Oit ngi kumbalong saudar mene nginom protes ala ne ile persya ya ke ei ke ba sarkar kon ai ke development. Ngi dap ke ni songu ndre apa mensua gi estimate ke moy menta ke petre moy mot. Na kaling ni senong ngi kwa gen ban yo ke jisiai ke bapura habide begane ke tenti lala ngatara lada ka nagling sarkar kam patio gumut ngimban 7 sim de wigilat kenang bangin yo ya ka hok na bentak na surok tangita boleh coba ngakum sordar jong kanung sopian ringkat bat ni ki news nong sordar ke dalam lahan ne ngomlahan kem dajar kerteng kini para sordar jong ke news nong te ngiban hang ne da kejing sok komen bahang ba menekrelang hari ke surok te hakni kisnam bat ki por beladap li ya khobor kebami hakila kutai khobor adu nong sanjima mokor betul we khobor ru tingi bakane kasurok kade kasurok ka prak ru tingka bat andre bang yu I minta kade jinglong jong kade kasurok kolong balada niya tang artili kaliru kamlong te da ko kasur ngila penlong ki ngelang ini kisngi beladap ngilerai bahang ba ipan ki syai na MLA jungi ipaljing syai na sarkar jungi bahkan pensyai ha dai bat kan kasurok ngi tengim dai kita ki soda ki baong bangin thang ni kana development lane ya karo kapar ngre ngi panjing syai pat na sarkar ha dai bat kan kasurok namar mensua ki bena baya kan kasurok nonston supian sanction ka dai prakru tingka ketum bami kila kai kubar ngre menta pade bang yu hang ne yu da kongpong bat nilap ba kajing he kana surok nang tay na po basdang bakut kasnong parnong stone kadon sa meter tam ni taw na po nang tay na jan penelawar kadon sa tang lai meter dewan taw ne kadon ngnes no supian pat kadon lai meter san taw te ka ai kana surok ka penong kunne te ngi kim kisodar ni kwa di syai bat panjing syai ru nak sarkar hakine tindat singi bakate bat pensyai bat pensutu kam tami pai ba bun balang ni namar menta kila ut kila nam hangi kinong elam snow di tangkamtan na kaliang jonga way na kidikot jong kini news nang nasga bat pau temat jong media bala election ban lang bat ni kan por boleh sih